message de la République démocratique du ubutumwa bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bugenewe abafatanyabikorwa n'abashoramari burasobanutse kandi buratosoye. Turashaka ubufatanye bwubaka bwaganiriweho neza bugaragara kandi bugamije ibisubizo bifatika bipimika. Ubufatanye aho ishoramari ry'igihe kirekire rihuzwa n'izamuka ry'imiyoborere myiza, imikorere yo mu karere no kongera ubushobozi bw'umusaruro. Nituramuka tubigezeho ntituzahindura gusa icyerekezo cy'akarere k'ibiyaga bigari, ahubwo tuzahisi urugero rudasanzwe ariko rukenewe cyane, urwego rw'iterambere aho ubusugire bw'igihugu butavugwa gusa bushyirwa mu bikorwa, aho kwishyira hamwe bidasesa igihugu ahubwo bikomeza, ndetse naho amateka nubwo amateka yaducira imanza. Iryo niriyo nzira yacu. Ndabatubira ngo mutwungeho atari ugutanga ibitekerezo ku nzozi zacu gusa, ahubwo mukazagira uruhare mu gushyira mu bikorwa binyuze mu mushinga ufatika, mu ishoramari, mu gusangira ikoranabuhanga n'ubufatanye buboneye. Murakoze cyane. Iri ni ijambo rya Perezida Thisekedi ahamagarira abafatanyabikorwa, abanyagihugu kubyaza umusaruro umutungo kamere wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Nyuma y'uko atangaje ibi ngibi, havumbuwe amakuru akomeye agaragaza uburyo ki ari deal zikomeye Thisekedi gutanga ibirombe by'amabuye y'agaciro, kandi ibi bigakorwa kugira ngo bamufashe guhangana na M23 imaze iminsi yigarurira ibice bitandukanye by'ubuseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ni mu gihe kandi bigaragara ko iby'urugamba byo bizamaze kwitegurwa, hamaze gupangwa ikintu kidasanzwe. Bihagaze gute? Na ye makuru nibiki biri kugenda biba, bikomeje kugenda bigaragara kandi biboneka ko ari deal ikomeye igiye kuzana abacancuro benshi ndetse n'abanyamahanga mu ntambara. Mu bihe bizavuba umujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wongeye kuba ujyanye n'ikibazo cy'uguhungabana cy'umutekano bikomeye. Umutekano ni inzira iganisha ku mahoro arambye. Nyuma yo kuva ku mutwe M23 muri uyu mujyi, abaturage bakurikiranira hafi ibera muri Uvira babonye induka rikomeye ry'imiterere y'ingabo n'imitwe yitwaje intwaro, ibintu byazamuye impungenge nshya ku cyerekezo cy'intambara. Amakuru atandukanye aremeza ko hagarutse ibikorwa by'abacancuro, ingabo z'Urundi hamwe n'imitwe ya Wazalendo ikorana byafi n'igisirikare cya leta. Yirereka bigenwa ndetse rikongererwa imbaraga mu buryo budasanzwe. Icyizere cy'uko Uvira yari igiye kwinjirwa mu bihe bikomeye cyatangiye kugenda kibonekeza. Iki kibazo rero kikaba kihura neza n'ibyatangajwe na Corneille Nangaa wamaze kugaragaza uko ibintu bihagaze. Aho rero nababwira ko umuyobozi w'ihuriro AFC rirwanya ubutegetsi bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, Corneille Nangaa yatangaje ko abarwanyi babo bashatse gusubira mu mujyi wa Uvira babigeraho nta nkomyi ndetse nta nawabakumira. Mu nama yahurisha abanyamuryango ba AFC M23 mu mujyi wa Bukavu ku itariki ya 21/02/2023, Nangaa yavuze ko mu bihe bitandukanye iri huriro ryafashe ibyemezo bikomeye bisaba ubwitange kugira ngo amahoro aboneke. Nangaa yatangaje ko ubwo AFC yafataga Uvira urusaku rwabaye rwinshi cyane, basabwa gukuramo abarwanyi kugira ngo habe kwizerana mu biganiro by'amahoro. Yagize ati mu minsi ishize mwumvishe ngo Uvira twavuye muri Uvira mu rwego rwo kugerageza kugaragaza ubushake ku inshuro nyinshi twasabwe kuva muri aka gace nk'uko tubikora tugaragaza ko AFC idashaka intambara. Uyu muyobozi yamenyesheje abanyamuryango ba AFC ko badafite ingabo zishoboye, bityo ko iri huriro ryafashe icyemezo cyo gusubira muri Uvira ariyo ntego ariyo bari bafite. Yagize ati ikidashidikanywaho nuko mufite ingabo. Uyu munsi tuvuze ko tugiye gusubira muri Uvira, twajyayo dufite ubushobozi bwose bushoboka, ariko siyo ntego yacu. Ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 2025 nibwo AFC yatangiye kwinjira muri Uvira, ariko ku itariki ya 17 isohoka muri uyu mujyi nk'uko yabitangaje, ivuga ko ari muri gahunda zo kugira ngo habashe gukomeza izindi gahunda zijyanye n'ubuhuza.
ibiro nibiri kwa kugiye mu mirongo y'imbere y'urugamba bivugwa ko rero hagati aho William Yakutumba umukire ndetse wabikuye mu mirwano amazemo imyaka myinshi hafi y'ubuzima bwe nyuma yo gusoza amashuri kuri ubu we yamaze kuvuga amagambo akomeye bijyanye n'ibishobora kuza kuba ibyago bikomeye mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo. Bamwe mu baharanira agateka kazina muntu barasaba ko nawe yakurikiranwa n'ubutabera. Banywanya ya nama kuri akomeye agezweho mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatanu ku igenekerezo rya 16/2023. ni muze tubane turebe iri kugenda biba akantu ku kandi. Safari waramutse neza? Bagana Safari, turi muri iki gitondo amakuru akomeye arahari, hari deployment, hari amato menshi muri Tanganyika, hari abandi ba Israel wambwiye bageze Baraka. Ndagira ngo rero ucacangura utubwire ibigezweho kugeza ubu tuvugana. Nagira ngo duhere wenda ahangaha n'ubundi kuri minisio bashakaga kumenasa ayo makuru na gatatu hano Karundu. Yego Safari, hari amakuru menshi, haravuga ko abanya-Israeli bari Baraka ku bwinshi, haravuga ko amato mu kiyaga cya Tanganyika yuzuye. Ndagira ngo nyine ayo makuru ugenda unyura kuri ku ngingo imwe imwe ugenda usharinga nkuko mbona hano wayampaye umbwira ko hari biri kugenda biba muri iki gitondo. Nakubwira ko nyine nyuma yaho n'ubundi hari amato yaramuyikari niyerekeje kwa Mbuko. Yego. Abashwe bikomeye n'abana 23 magingo yabohereje andi, ariko noneho abasirikare bazanye n'indege baca mu kirere n'ubundi cya Fizi. Yego. Baraza babashira muri bice by'abibogobogo. Bamwe bamanukira nyine hamwe Baraka, abandi bazamuka kujya gutanga umusada muri bice n'ubundi byo mu minembwe, aho nakubwira yuko bikomeje kugaragara ko noneho hagiye guhinduka uburyo bushya bw'ihuriro rya fahirisi ry'imirwanire bitewe n'uburyo bari gupanga uburyo bw'imirwanire. Ubona ko bahinduye gahunda ikomeye, kuko uburyo bakoraga deployment urabona ko yahindutse, urabona ko hajyaga habaho noneho Safari, ndumva ariko ntari ko kumva, ndumva harimo ibintu by'imiyaga. sinzi uko wenda bimeze. Yego. Kumva neza? Ndakumva nubwo hari igihe hari kuzamo ibintu by'imiyaga. Ukwihangana bituruka ku muntu akanagaze neza bwuma n'iki, ikirere cyahindutse kitameze neza kubera hashaka kugwamo imvura. Yego. Ndabindi mubwira nti ubundi uburyo hajyaga hakorwa deployment ku rwego rwa FARDC. Yego. Bitandukanye n'uburyo ubu ngubu biri gukorwa, kuko hajyaga habaho ibiro noneho akaba ariho bakora deployment. Ubona yuko noneho bari gukora deployment abasirikare bamwe n'ubundi bari bakiri ku rugamba. Ubona ko n'ubundi ari uburyo bushya bahinduye. Yego. Nakubwira yuko abo basirikare n'ubundi babikariye bivugwa ko harimo abasirikare n'ubundi babisiraheri. Yego. Biravuga ko ari abatekinisiye bo ku rwego rwo hejuru bari gutega amarandi mayine. Bayatega nde? Bayatega umwanzi nyine bagiye gutega amarandi mayine, ku buryo umwanzi bamutega akava muri icyo gico kikahitana uburyo bwo guhitana abasirikare bagiye batandukanye, ndetse no gutega imodoka mu mihanda ziba zigenda nyine. Abo ni bo basirikare n'ubundi bohereje. Yego. Ubwo rero nandi bamubwira ko abaje muri iki gitondo cya kare, kuko batangiye kuza mu masaha y'isaa 8. Yego. Batungukira n'ubundi babashyize hariya mu bibogobogo n'indege yababwiriye. Bamwe bamanuka berekeza i Baraka, abandi bazamuka
bajya muri biriya bice byo hejuru mu misozi ya minembwe kugira ngo bajye gutanga umusaada wo kuba bakomeza iki kuri 23 yafashe agace gakomeye cyane k'imirwanire kano gace k'imirwanire n'ubundi kabarutsa ubwo ni hafi neza ya Kiwezeho aho basenyirinze byasiga ntaho bikomeye hano kuri barutsa ariko n'ububiko bukeya bw'intwaro bavuyeho kuri Kiwezeho aho bari barajijishije ko ariho hari ibirindiro bikuru ariko ibirindiro barabishyize kuri kano gace ka baruta ndetse ariyo point strategique ikomeye cyane kuri no musozi n'ubundi wa minembwe n'ubundi aka gace ka baruta ni umusozi ukikije umusozi wa minembwe urumva ko ari point strategique ishobora gutuma imirwano ibuze kuremera kuko magingo imirwano cyakomeye kuva ku munsi w'ejo nyuma y'uko n'ubundi habayeho imirwano ikomeye ikabasakiranya ku munsi w'ejo yatumye n'ubundi bafata kano gace ka baruta ndetse na Kiwezeho yego imirwano n'ibyo bihagarara haba ku ruhande rwa M23 nta bigeze bakora wibro barakomeje urabona ko bahaye ku M23 iri kwavansa ndetse ibyo bikomeje guhangana kugira ngo batabigizeho ngo bajye kure kuko uri kumva ko bikomeje gukora diplomat kugira ngo habe abasirikare mu kubafasha guhangana n'23 nako ishaka kwavansa urugamba igatwenya no gukora wibro. Ni mujye kandi mu yandi makuru ahari ni uko kuwa gatatu ku igenekerezo rya 14/2023 abajenari bane bo mu ngabo za leta n'intwaro rusange ya Congo barungitswe mu nama nkuru y'umutekano y'igihugu Conseil National de la Sécurité muri Auditoire Générale des Forces Armées mbere yo gufungirwa muri gereza ya gisirikare ya Ndoro i Kinshasa. Muboherejwe mu butabera harimo General Christian Chiwewe Songesha wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za FARDC, General John Kabila uzwi nk'uri hafi ya wahoze ari President Joseph Kabila n'abandi bajenari babiri bakuru batatangajwe amazina ku mugaragaro. Nubwo impamvu yifatwa y'aba bajenari zitarasobanurwa ku mugaragaro n'inzego zibishinzwe, iyi ntambwe ikabifatwa nk'igikorwa gikomeye mu rwego rwo gushimangira ubutegetsi bugendera ku mategeko, guharanira kuba babazwa inshingano mu bya gisirikare no kurwanya karengane n'imikorere mibi mu nzego z'umutekano. Iki rero kandi ni icyemezo kije mu gihe igihugu gikomeje guhura n'ibibazo bikomeye mu by'umutekano, cyane cyane mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo hakomeje imirwano n'imitwe yitwaje intwaro. Abasasanguzi bo bavuga ko iki gikorwa gishobora kohereza ubutumwa bukomeye ku bandi bayobozi ba gisirikare kuko bikomeje kugenda bigaragara. Haratatekerezwa kandi kumenya niba abajenari bazagezwa imbere y'urukiko mu minsi iri imbere bakaburanishwa kuzabakurikiranyweho. Safari rungayo nguko urumva ko zaba ibindi ndagira ngo komeze utubwira nibindi biri kugenda biba byifashe gute kugeza ubu Safari. Kugeza ubu n'ubundi mu gace n'ubundi kandi ko muri fase naho byari naho muri bice bw'amabaraka ukomeza za Rwanda na Lubumba urerekeza n'ubundi za Rusenda imbere ho gatoya abantu b'agace bitambashindagwe ku bahanzi ku baturage babita abazimbwe. Urabona yuko bafashe umwanzuro ukomeye cyane wo gukomeza gushyikira amakuru ndetse ubona yuko ino police strategique ya Rusenda ikomeje kongererwa ubwirinzi ndetse hakomeje kugenda harindwa ibikoresho karundura byo gukomeza kuba abasubiza inyuma umwanzi waturuka ikaroni iyo n'ubundi aturuke muri ibi bice akerekeza muri biriya bice n'ubundi byo ku ndondo. Akenshi na kenshi izi nzira ubundi zahita zijya mu bice byo ku ndondo, akaba ariyo mpamvu ubona ko bakomeje gukuramo iriya misozi kugira ngo bagire n'ubwirinzi bukomeye. Iriya misozi yo mu minyenga nyine ino bafashe bagire n'ubwirinzi kuko nta ndege zakongera guca muri biriya bice bya teritwari ya Fizi nyine harya he ku burengerazuba bwa Fizi zizamukira mu bihugu byo guhungabanya umutekano
w'aba baturage bumva ko bakomeje gukura ku bwirinzi aho bavuga ko magingo aya agira yuko ihuriro n'ubundi ryasanzwe senatibeni bashaka guhindura ikoranabuhanga ryo kugira ngo bamenase ma 23 mu birindiro bikomeye bazi kugenda bubaka. Yego. Ma 23 ikomeje nayo kugenda ishakisha uburyo cyo kubaka ikoranabuhanga rihambaye kuko byatunguye abantu benshi n'ibintu batari biteze maginga ya n'ibintu batari biteze hano Karundu aho kuri pole ya Karundu byari kuba ari ibicika ndetse igikuba cyari bucike kuri ma 23 kubera amato Karundu aherutse kuza bivuga ko bavuye muri Korea bari bagiye kumenasa bikaba ngombwa ko ikoranabuhanga ryabo ribatabara amata gasa nkaho drone zigasa nkaho ziyoba uretse ko nyine bayirashe zikaza nyine muri aka gace ka Kivovo na Katongo. Urabona yuko nabo bakomeje kugenda bakora ubwirinzi bukomeye kandi ntabwo nakugira ko maginga ya wenda hari umutuzo kuko atake zirakomeye haba muri ibyo bice n'ubundi byo kuri Klozeho ma 23 iri kurwana ishaka gusubira inyuma ihura rya AVERTISSEMENT ni kugira ngo bakomeze bafate ibindi bice isaha ku isaha anakubwira ko hari ibindi bice byafashwe. Ikindi nakujyana n'ubundi imenga n'ubundi hano muri gutuma y'arwindi ibiro bizafangize n'abazarendo bamwe batiripotize kuri ma 23 bakomeje kugaza ibiciro kugira ngo barebe muri haki bafata kino duce bambuye bwabo bino buce bwa Murambi na Gafunda ni mu gihe n'ubundi Safa hari n'andi makuru mbona bari barayibanyoherereje ntabonye yo muri ivyo bice bya Mwenga yambwiye uti mwiriwe neza amakuru twakiriye mashya no kumusirikare mu ngabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yararashe mugenzi we bakoranaga aramwica nyuma y'amakimbirane yabaye hagati yabo mu gace ka Mwenga mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ibi byabaye ku itariki ya 15 agana ku isi ya saa 8 z'amanywa nkuko amakuru nakiriye ari guturuka mu nzego zikora muri aka gace bivuga. Abo nagerageje kuvugisha bambwiye ko abo basirikare bombi bari mu kazi gasanzwe hanyuma akaza kuvuka impaka zikomeye hagati yabo zahise zivamo kurasana. Impamvu nyakuri yateye amakimbirane ntiramenyekana kugeza ubu. Ati inzego zishinzwe discipline zikomeje iperereza kugira ngo bamenyekane icyateye iyo mirwano n'icyaba cyatumye umwe afata icyemezo cyo gukoresha intwara arasa mugenzi we. Umusirikare warashe mugenzi we yahise atabwa muri yombi. Izindi nzego za FARDC zari ziri hafi aho zimushyikiriza ubutabera kugira ngo akurikiranwe. Ngayo nguko rero urumva nuko bihagaze. Safari wakomeza nari natinze kubona aya makuru. Je n'ibintu tumenyereye tutakirwa tukontaho. Yego. Ndetse ko hari abandikubiriza ariko twe ibintu twamaze kumenyera aho twafashe nk'ibintu bisanzwe kuko kwishyuranamo bihora kubaho cyane. Tubigiyemo wasanga nicyo kiganiro twazaga duhora tuvuga kuko icyo cyatuma akenshi tunareba mu buryo uburyo bw'imigambi kuri kawanze bitandukanye naho ibyo ngibyo byo habaho kwivurugutanya buri gihe aho ababarende benshi bakunze kuraswa abasanzwe bakaraswa n'ababarende. Ibyo ni ibintu twamenyereye tutakirwa tugitindaho rwose. ubwo ni uko byifashe ndi kukubwira yuko n'ubundi tuno duce n'ubundi twabaye tumbere ubona ko tukirimo imirwano ikomeye kuko kandi turashaka kuza ko twigaruza ku buzima bwiza. Yego. Ni mu kandi nubwo ibi byose biri kuba abazarendo bakomeje gusaba M23 ko babafasha n'ubundi bamaze kwiyomeka kuri M23 bakaba bati twebwe nimugire abaturage bacu dukomeze tubakorere umutekano. Twamaze kubona ko ihuriro rya FARDC nta kirwa cyabo nta kirwa yifuriza abaturage bo muri aka gace. Ubwo haracyariho negosiyasiyo ndetse no kurebera hamwe ko nimba abasirikare b'abazarendo bari bujyanwe mu mahugurwa cyangwa se
niba bari bufite babizera bagahita babaha tuno duce n'ubundi bari bafashe mu 23 bagakomeza kwavansa mu rugamba kuko gahunda ihari namaze kubona nuko 23 yatangiye amasezerano yo kwagura ikindi gice kwifata kugira ngo igire ubwirinzi kuri iyo politiki niyo gahunda iriho niyo gahunda n'amashini gukora. Yego Safari, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Naha dusoreje, turabashimiye cyane wowe dukurikiye bwa mbere, usyonde sabone. Astra Vista.